Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka office trekam jong USIM ka hima meliam, ringkat bat ka dorbar, kalapan mi ya ko hukum ba ka hima kan pensitom la dalam ya kinong khaye ki ba 8 kilo, ya ki marap kum saw umuli ukajor bat ki weri ki jor, ki bajuan de hapo yodo shilong. Ya kani ko hukum lapan mi, henne ka singi ka sautrek benari saw ar zakat pra, ha ka jelang ka beralong hapo ka yode lang balakot pelong de ka hima khairem. Ringkat kajinan lang kinong ilam jong kaseng kinong rap ka Hill Farmers Union bat kinong rap. Habaya keren bat kinong patai kubor hadian kejelang nakaliang menteri kefas langste uloong baka office USIM ka hima meliam kalapan mi ya kini ko hukum om sya ban 8 kilo balada 8 kilo ru dai ban thau biang sasisen balada lap ya kinong dia ni nong khi ke bele persya ya ka office rekam jong ka hima meliam kan pensitom dak bating uneu menteri ka hima meliam lai thoro ban nang ni sakman on om sya ya kinong de khutia hayo dia lang ban song dia ya ki marju ki hapo ka arbaje kan ophas ni namar kane ka penthon ikinong rap ki bonra ya ki marju ki syakani gayo lai ban pedma kumbajule manlau snam ban perken mau ba ya ki marab balawanra ikinong rap ban dia yo ni hakino kini yo ba ha ba pok hemam lem kinong thiet ki de ban da thiet da thau beng bat ki kho ki berni bat ki kria bala penteli hadian bala pelait nethe yo marab nang ban dup tip katno ka kho ka berni ka kria ka khia bat sakate kinong thiet ki ba persya ya kane hukum on pensitom kat kumba songkai songkaima te ka jing pun benar tolong ba don ki pai ba kala yo ya kane ka hukum bon ane kinong rep kinong thiet lai simla de biasa me kane te kinong ke ba penkanya na kan yang dorbar jong sim memang beliam harkat ke krau insim ya ke sistem krau te kenang ba nom sa nyon ban ke rep nong rep lani kinong thiet te bat ka we ke jipun na ko long ba kini kinong di kutia kimla ban di kutia hapo ka arbaji siapo maka pentut kinong rep kiba wan bara nanong kendong ya kemarap hane yo de la dadap ya gini ngakwa ba kinong rep dadap kita ke 4 kilo palat adin ke komplain kinong rep nakaliang ka ima ngong bai kinong rep wan sekaman ban komplain ada kastor nombor kudam kanno lani to brio 4 kilo palat kinong rep kador bar kan sasim bisyar batle ke berkam nakaliang presiden ka Hill Farmers Union uba commander sang pliang ulai khublai ya ka office jong USIM ka hima meliam kebalapan mi ya kini ka hukum ban om sya ban 8 kilo ki marem bat ula kunturu ya kinong rem ban nang ni sakman bakinwan ban pentep ya jing jong ki sya ka HFU kabalong kaseng kebajudan bat ki barbor nakaliang jungi kum ka Hills Farmer Union hadin bangila de wan ya kendo ya USIM joka hima melim berangkat pakai dorbar ila ya keren badi ban kundu no ini ke jing 4 kilo hayu te mentaka sengihi dalade kadorbar lengbau menteri kilawan ban penbena tengi ai khublai ya kadorbar jong USIM ka hima melim ki balapan mi ya kene ka hukum ban nom sya ban 4 kilo henrai lada 4 kilo ro di ban thau biang ya ka kho ka syang lane ka berni kum balapan mi da ka hukum jong USIM melim da dagleng jungi kentui kinong rap banang ni skmat kim dai syu ban sya jam ban sya 4 kilo ban ni kenturo kinong khayi bakin subha ban nom 4 kilo henrai ban 4 betik tang ya ka ba dei ban 4 ke jingkhia jong tu kimar tenang ni sikmat nak lingjungi kentu kino rap baladadon kino gijing kini kendu yangi kino yalam joka Hills Farmer Union ar kusau kentang itre namta kino rap bat minang ya itre tang kita hi boleh sibuk